Ki Santali Kishnong jong kathany Manat area Southwest Castles District. Kiba kan tubi Kishnong Manat pendan lengdo lumoba mau bidong berka pendan solang. Haka pratarik unaitung arjana posau kilemi pajba man maramot ikasuro kablas new bapalat. Kablawan ra kajing sertau ki pajba haka lek kawan nakada kajing syarong no haka hakini kibnai liur. Nakalyang uba redi shela chairman joka senju kirang ba shnong joki Santali Kishnong ulong bakane kasuro kabadon kumbah 100 km ria nagashnong pendan lengdo Reka simpor kumbasikan tatam habayat takikali halu dapoy kasrokorong kata kasnong podjaud. Namar kata nakal yang kini kisan snong. Kibu ka jingkar pad ikinomi ikmat juga ni kadong katany baru ika sorkar. Bahkan pai kmat lem ban siang rongno ia ketika surok. Susu ulai turu baladadan kiba armet kiba pang kiba shitom ban penpoy ki kejaka sumar. Kumah mokarwat bunsin kiba pang kiba shitom kimpoy kejaka sumar ki karno tang hasiteng lenti. Ha kaju kapor ulong ru bawat la kaladon ka health center ha pendan lengdo kabalada ban snayaka. Rehadu kini kisngi na kalenga sorkar lemba katnal kakoi kakya kapala ban pli ni pentrikam ya ketika jaka ajing sumar. Kumta kadon kam ban pentrikam no ya ketika health center kabadon hapan do Southwest Castles District kana makalong gajimen toy kipajba jong ketika dong kathany. Kum ka senjuk jong ki rangba jong kanika dong san snong Manat area. Nilasem jing sitom hakabayadai bat kalek kawan nakabanta jong kanika surok. Nakaliang jong ki drybal kiliyaut kilakwa lakumno kumno ban penkiuno wat ya kabay kaliru na marka jing seneu jong kanika surok. Andrei nakaliang jong ngi kipajba. Ngilaya kerpat ya ki tribal bakin kimdai ban penkiu ya mentangin sampai ya kawi pat kapor ya kajing kabapia kendu ya kane surok ngi ya lang rengkat bat ngilaya penbek ya kane kasngi ka bamta bangi habban ya mi pajba ban maramot ya kane kasurok nang bakan nom ya kendu jing ya ki pajba ha kabangi lek ngiwan iya kan surok te nakaliang jongi ngio pio i menta ba baro kipat ba jong kan dong san senong ngiliami renti namar ka jing seneu jong kan surok bat om tangkatang iku ru ba dei ha kini ki benai ki belalek ngilayak ren ha kabakum kan kapor bang ya kerpat balakumno kumno kasorkal kan ya simpia lemno ban ya siang rongno ya kan kasurok jengi ndrei namar bat harai ka dei ka for election ka anyur kamsa tinganget bamenta lada kinang mikmat kiyo iya kan ka jing sitom jeng ikipat ba kalau ada kapor mentah kalau alat kelut yaki bakin pet ya kane ka benta kabana kalian jong ikum kane ka dongsan senang Manat area ngi angnut baro sikata ka weipat ngi don hang neru ka wei ka sop sentar ka bala dek ban pentrei la kam selem kalau ada kasian ka baar ka bangi habban penpau kumne nakaliang jongi kum kipajba bangi angno bala kumno kinong mikmat kiladai ban pelino iya kane kasop sentar jongi kenang bakan long kajing yarap lane kajing mentoi nak benta kibapang bat kibastom katne kajing seneu jong kasurok ladangin kit ya kibapang kibasitom nang ne hadu bandapoi sama kurwat bon ki bapang bat sitom ki klat no halenti namar kajing seneutan kasurok bat ki kali ki mela ban ya ki haban ya supi i haban ya daki sikenta steng yure tang nang ne hangtei hatenai teng kerpat bala dalong ke bala ba kinong mikmat kiladai ban simpialem hakabadai bat kane kabenta nang bakinong pang jong kane kadong katany ka jongi kin om dasitom tan ban lek hadu mokurwat satang hakikep kibadon kam henrei kalayarap sibun lada jenda nong mikmat jongi uwan ban pelino
Bat ban penbiang ya kabadon kam baro bakinos. Kinyo ban syong no. Ha kan ka sep sentar ka jeng.